Nina Kosovel. Nina, pozdravljena. Dobro jutro. Domačinka, pevka, izjemna vokalistka, udeleženka tudi tako slovenskega kot hrvaškega šova iskanja talentov. Po kar nekaj časa zopet na Robinu, kako si? Dobro, hvala. Dobro, glas v redu? Ja, tako, za ta čas ja. No. Ja, okay. Širna Slovenija te je spoznala, na Slovenija ima talent pred koliko? 3 leti, ne? 3 leti, ja. Leta 2021. Si se sama prijavila na ta šov ali kako je šla ta zgodba? V bistvu na tistemu šovu so me dobili preko interneta, so zasledili moj nastop, v bistvu koncert je bil z Aniko Horvat in Karo Kovač in Avtomobili z RTV orkestrom. In potem so me klicali, ne, pa so rekli, a bi prišla pač na Slovenija ima talent in sem se pole prijavila, no. Aha, da, ja. Zanimivo. In so te sprijeli in si šla takrat... Nas zdaj ne pokliče nikoli. Ne pokliče, ne vem zakaj ne. Ole, zakaj se je zaprašati malo, verjetno. No, izjemna izkušnja, ki pa si jo letos, kako že rečeno, še dodatno nadgradila z nastopom na hrvaškem Super talentu. Torej, to je hrvaška verzija Slovenija ima talent, ne? Ja. Kdo te pa tja prijavil? Ker je, da se nisi sama, ne? Tja me v bistvu prijavila mama, zaradi tega, ker sem se hotela prijaviti v tem letu, sem se hotela prijaviti na Voice, ker mi je bila neka dolgoletna želja in očitno potem moja mama, slutila, da bi rada tekmovala na Hrvaškem. In poleg kar naenkrat dobim sporočilo v službi, ko sem delala, ja, sem te prijavila na Super talent. Jaz sem si mislila, ok, se bo pozabila, bo šlo mimo, ne, mi ne bo treba, nič, ok. In potem kar naenkrat mi je težila, pa sem rekla, ok, da gremo, še ena izkušnja, no. In sem zelo hvaležna v bistvu, da sem šla, ne. No, tu sem hotel vprašati, je bistvena razlika recimo med samimi šovi in oziroma kaj ti je ta zadnji prinesel? V bistvu ni neke razlike v poteku šova, v produkciji, ja, v bistvu je eno nisto, no. Samo da pač je v drugi državi. Če ne pa, ja, pač definitivno sem se v obe dveh šovih imela fajn, res sem se dobro počutila, je bilo, res je ena dobra izkušnja. No in naj povemo, da si se na hrvaških talentih prebila do polfinala. Ja. Iskrene čestitke še enkrat. Ne? Kaj si pela v polfinalu? V polfinalu sem pela hrvaško pesem. Poslednja je Prva ljubavi od Tereze Kesovije in jaz sem imela tako tremo. Ja. Ker to je pesem, itak vsi poznajo, mislim, je res cenjena, emocionalna, res zelo, zelo lepa pesem. Še Tereza Kesovija, Mikaš Krci. Ja, tisto, ne, ampak ja, no. A več bomo slišati še enkrat? Ja, seveda. No, pa dajmo. Kako je zvenelo na hrvaških Super talentih na Radio Robin? Nina Kosovel, izvoli. Hvala. Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, ali ti si samo moj, ti tečeš mojim venama. Uvedi me u noć, uzmi me i ljubi me, iz ovog ludog sna nikad ne probudi me. Za te živim ja, za te umreću, sve dok živim o tebi pjevaću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote ljubavi, srećo moja, dugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj živote ljubavi, srećo moja, dugo moja, moja posljednja i prva ljubavi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Za te živim ja, za te umrem.
sve dok živim, o tebi pjevat ću. Zlato moje, sunce moje, duša moja, moj živote ljubavi, sreća moja, tuga moja, moja posljednja i prva ljubavi. Nina Kosovel, dame in gospodje. Hvala. Več prazničnega vzdušja z Radijem Robin. Pokrovitelji Eurospin, praznični nakup, Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program iz podjetja Safor in Big Bang.